Kandidat kawan kat Taiwan you amenya ke kongres boy dawir kana ko khonai pi wa na berbor tu ngaya ke ba le ublei ke ba sudah ke ba alat ublei ke ba sudah ile kan te nakin rupau tu li kisit len rupau tu li ki constituency kawan kat tai idare di kama san po sangut negurun rupau ki kandidat ki yang i MC sikatu kat tu sesi wa joor gaya kini dekat kamtam sagroils tempang yu rai andre hapa kani tiya urai no ini ba kwai tu slam borobor tu rai ki kandidat chua election andre kat ni na kani ko kat ni urai kandidat la gamno chua announce ke election commission ti i urai no iki kandidat ki yang i la so po sangut de rai sa seci pawut dau raiแต่kita itu sanggup buat MK konsensi jiwa yoi wa jor galut pisah lene yoi wa jor ka yaki ka perdi yang ke NPP ke UDP buat ke strategi yang i buat dang uset itu ni pak lene set i jika yoi bon hendreu penjok suk i kawi hendreu lene dan ki praki jika pelut ke pisah yang ki cewi konsensi yang pelut ki ketu ke konsensi example kami Khliehriat kespa kepau kumuyong yang gani ke konstitusi sutna kejit kikan ki politician ki wen da Khliehriat kespa kepau na gani ke konstitusi sutna kejit kika ki politician ki em hariwar lene kan ong no home minister to ne tai ka jingkrong ki polit ke wajor ka jingkrong ne wiyong per kami ki tu konstitusi nga boy Vincent kandidat ni bahale yo rak pelut ki bisa ki praki itu i rak like ciwi ti konstitusi Andai apa ribuan mereka sang ke konsensi, orang sang ini dapat pembaik kandidat. Hais kasih naci pau tadi ke konsensi, orang pau pembiang kandidat. Apa asor tolong mereka nyau konsensi, orang nyau dapat pembiang kandidat. Hagarwels mereka arpau so tadi ke konsensi, orang arpau so dapat pembiang kandidat. Dua gitu kita tahu dan hikiwa jor kita lene em ki thau kam hajwai ki wada chanya ayu kandidat yang in rei i ka last woman ke tu dang hat penbayi rei go bon ki benta yoi wa ki tu ki konsensi ki wa jor ka pisa tena tra to elat plut pisa ki ke tu pisa ki krong ni ki wadok pisa wa krong ki no su do kusuro ka pisa wa krong ki ni ki kwai pisa wa krong ki ni ki joor ke pisa wa krong ki no moyong pisa wa krong ki mochuni besar kerong di nebukit besi, besar kerong di nekeleng haget, bobok lagi, nado ko hati hadu arta cera, arpo arteli kiget kerong bisa lagi, ngadu orang kiki ATM yang kena kesorkan, orang katu bisa pelut ki, yo yakhun ki praki, yo orang kepsa yo praki, itu tahu, wah hamut waka kongres uhiar ka, I naka rupau teli kisit. Nerang keliu piu tit yang katno kaman katai le pau nyau teli kesit ya tak le pau nyau teli kesit ko neck to neck ke yukun long piu wi ke konsensi ngala yu ong iti nari boy naka san teli ki konsensi kiwa em hetai mendapat soka umroh le jan borok ki konsensi san teli ke jele to kongres wakiwi tuan ki parti apa city ko nyau teli kesit nyau tu lagi sit apa city apa celong do apa celong tadi nak nyau tu lagi sit enro tu lagi sit ke jele ke kongres wakiwi tuan ke parti ke neck to neck em ki konsensi ke wamyok bruin rahi kini em ki doctorate ke kam ke jam yang ki em ki officer ke kre apa MSD mandayo ki kamu menyahi ki kami jam yang ki jele election ki em apa custom office kami sayang officer di kami zaman sekretaris of custom
kami jamu risanyo yelak election hais kasit lagi jipau lagi kasit kaman ro lagi kasit yelak Congress ki tuan borok dia kandidat hawas kasil nyau lagi konstitusi na nyau lagi konstitusi san lagi konstitusi ke yelak neck to neck do ajan tiara ni lagi nyau lagi konstitusi kamu man katai dan do le tali dan hi ke yelak neck to neck malakhen ni borok kini do na kasi jantia yang ini ni le dapoi arpau le arpau so ki konsensi ke wayele inak tunek nagaroel snak arpau so ki konsensi ini kesem ke nongkong ki karoel su yobi wa ki no hikai po college ki kena yo pas no IIM ki kena we pas no po IIT ki kena ki dang kro ikam ki yele ki election naga arpau so kat so ki sit kewila enak tunek mut ko kongres so kewi tuan arpuwi mut ki kandidat ke MNPP katai do ki bru ke yut na kongres to perkat pi kawa chip wi na ka lemut ki kandidat ke MNPP to kandidat kongres ila mi de kongres lai setai MU chatit MU chapen big MU lai no di mentai personal jing MKam jong ki gomut pi hakan next ke NPP wa ke BJP yo kra lang na tikini ka arpuwi mut berbori nakini lepawan ikini dauren ki wacet ka parti berbor ngayum jo job ki uren ki kama nyamut niki em kongres menchua kani MG UDP kani ki MLA ki wituan ki ex kongres kani MG UP kama kat armut niki kongres ki warin UMG kani ka TMC manakhen biwara kini kama lepan ru lepan nyamut ki kandidat menstep kewi to ki kongres ke berem sudah ke udah kongres ke udah mana MLA dah mana MDC ke dah mana he ke kongres kita ni kini ki parti ke ukat ni change ki ya ke jemut yang pekat yang ki change ki ya ke ideologi yang ki ya ke norim ke yang ki mencenya ke bro kini tapi nilai penerungut atrai lembah upa ulah lembah ni ujob ki kamu orang yang sam upas ki lepau ngut nakini waro urem lepas gen rungut tadi joelat ngayum joelat pai ba ikini ke change parti le sewi ke parti sewi parti job ki konsen ni dedap bobon ke job bomi na kongres like sewi job ni paham empor bangkre sekawi le ki bru yang i kam ong no bo ki kandidat ke hayung asem yang ki sudah kam ong no kamu doktor mukul ka kon kurim payu ki bo ki kongo kita jemut biang terkom etiket mereka man kat ni urkom etiket ni chong hangau presiden i lai ke tu ke konsensi lai ke tu ke blok ong ki rai de PUU kandidat ki rai mut krestom ki kawaman katel hakaro la kasih la keling krestom ki blok krestom ki bru kongres te election ka menchua man no ka ukrek gi na he cepo mut cikikian mereka man kat ni nu kelah kompong ika ukrek de kikian ungat ki he kata mut ke kongres kami kongres